Kımbattı ata-eneler, kımbattı okuwçular. Bıyılkı oku yıl biz üçün jönökö oku yıl emes. Bıyılkı oku yıl tarihi oku yıl. 1975-76 oku yılında bizdin mektepke 50 yıl tolot. Şahardık, rayonduk, respublikалық коомчулук жана биздин коллектив бул жылды даңктуу номер 5 мектептин жылы деп эсептейт. Себеби 50 жылдын ичинде бул мектеп тарихка эң чоң рол ойногон мектепке айланды. 50 жылдын ичинде 4,5 миңден ашык окуучуларды өзүнүн уятынан учурду. Мына азыркы мезгилде бул мектепте 80ден ашык жогорку маалыматтуу окутуучулар иштеп жатат. Анын ичинен 12си эл агартуунун отличниги, бир окутуучу СССРдин отличниги, 60%ден ашык мугалимдер ушул мектепте 20 жылдан ашык иштешкен. Быйылкы окуу жылынын эң негизги дабыр милдеттери. Биз bir жылдын ичинде жаңы талапка ылайык 27 окуу кабинетин түздүк. Аларды ишке, табакка толук пайдаланып, окуучулардын негизги милдети ошол техникалык каражаттарды жакшыракай силерге түзгөн кабинеттерди сактоо болуп эсептелет. Жаңы окуу жылына окуудагы залкар ийгиликтерди каалаймын. Азыркы сөз Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими, эл агартуунун отличниги, бир топ мамлекеттик ордендин кавалери, ушул номер 5 орто мектебине 31 жыл талбай иштеген, биз сыйлаган, биздин тарыхты түзгөн Рудаков Михаил Алексеевичке сөз берилет. Kımbattуу okutуучулар, kımbattуу ата-энелер, kımbattуу биздин мектептин майрамыбызга келген коноктор жана kımbattуу окуучулар, сиздерди жаңы окуу жылы менен куттуктаймын. Биздин алгачкы мектеп жөнүндө директор агайыңыздар толук түшүнүктүү берген сиздерге. Биздин мектебибиз бүткүл Кыргызстанга эмес, жалпы Союз СССРге белгилүү. Биздин мектепте көп жанагы окуучулар окуп бүтүрүп, азыр ушул күндө бардык тармактарда ийгиликтер менен иштеп атышат. Endi murunku okuşular, azırkı da okuşular sorup atışat. Emine üçün mugalimdik kesibini siz tangap koyganız. Yok, emine dep жооп берейин. Ушул kesibim mağa jagып kalgan eken.
Emine sebepten cevap kalgan. Gelecekteki kadrlardı dayardı, gelecekteki adamlardı dayardı, hükümet partiyanın janağı kadrlarını dayardı. Bu ardak iş eken. Uşu işti suyu alıp turup, ben nimelik mugalim bolup kalganmın. Oşanda birinci algaçkı mektepke, Frunze şaharındagı nomor 5. mektepke mugalim bolup işlep kaldım. Anan keyin zavuş boldum. Bir top yıllar janağı direktor boldum şu mektepke. Şu mekteptin özünçe tarixi bar. Bu mektep bir vaqtda baştalgıç mektep bolçu. Özbek, Kazak, Tatar, Kırgız baştalgıç mektep janağı aralaş mektep bolçu. Oşol vaqtda balдар janağı Tatar tilinde okugan. Sovet hökümetinin seçimi var. Har qaysı uluttun baldarın janağı öz tilinde okutuş. Mana oşontu bu baştalgıç mektep bara-bara orta mektepke aylanıp ketedi. 1936 yılı aylangan eken. Oşonda janağı o жаңы turguzulgan Frunze şaharındagı Sovet köçönün, Toktogul köçönün burçunda жаңы imaratka köçüp ketken bolçu. Oşul imarattın mandayında 200 balalık internatı bar bolçu. Bu mektepke janağı tandalı mugalimler işley başladı. Mana oşontuk balдар janağı bu mektepke tuş-tuşunan gelişet eken. Rayondordun bardık janağı bulumdarынан. Ata-eneler baldardı bu şaharga at gelip turu bile bir top oylar menen gelişetkende. Balаңызды жанагы мектепке берип атабыз. Так, окусын, айрыкча жанагы орус тилин билип алсын. Келечектеги жанагы өкмөткө, партияга немелер кадрлардын бири болсун дегендей, эч ким беле эмгектүү адам болсун деп. Ооба. Кайбирлери жанагы эски адат менен кайрылгандары болот. Келишет дагы эле агай. Мана балаңызды окууга алып келдим эле. Жакшылап окуткула, адамды кылгыла. Tarbiyalagılar. Eti bizim bolsun. Suyogumuz bizim bolsun. Eti sizlerden bolsun. Şunday adatının gelip aytkanları da bolgon bolsun. Mana bizim mektepti hazır algaçkı mektep deyimiz. Alçın algaçkı mekteptin biri Frunze şaharındağı. Бірақ қарағылайчы. Жалғыз ушул мектеп болуп атат. Кыргыз тилиндеги окута тургандар. Шаардык мектептерде, шаарда. Ооба. Эми бул жанагы жетишсиз менин оюмча. Шаарда азыр жанагы кыргыз калктар жанагы көп болуп калды. Эми жанагы немелер маселе мындай туруп атат. Эне тилинде окутуу үчүн дагы бир топ жанагы Фрунзе шаарындагы кыргыз тилинде окута турган мектептерди ачуубуз керек. Менин оюмча. Mana oşontup janagı bu maseleni ministerство tarafından janagı nimelerdi çekilsin. Balдар, biz bugün kırgız tili sağını döyüz. Kılımdar boyu kırgız tili enetilibiz. Kılımdan kılımdarga süymönçük menen jetkirgen uluu manас, el jomokчу, jamakçılardın neçe muğundarının tili kırgız til. Enetiz balдар, uluu kırgız elinin aydayajarı, anın baylığı, anın ötkön turmuşu, jana geleceği. Tili jok el bolboyt. Öz enetiliңерди sүйүп, аны көздүн карегиндей сактай билгиле. Balдар kırgız dil men üçün ekinci ene til bolup kaldı. Maa okşogondor kırgız baldardı okutkanlar orus mugalimlerden köp çıkkan boluşu. Misalı Alexey Ivanoviç Sapoznikovlar bar boluşu. O öz vaksında. Jalan gana cüt ömüründe kırgız mektepte ötkürgön. Joldoş Yudashin cüt janagı ömüründe kırgız mekteplerinde ötkürgön boluşu. Mına okşogon mugalimler köp mugalimler boluşu. Mana oşontup balдар ene tildi unutpagıla, kireň üýrengüle, ilimlerge e bolgula, menin tilektешim ушул.